Thutha wa thikũ ithatũ nja wa bũrũri, munini wa President William Ruto na mbũtũ yothe ya Kenya Kwanza nĩ macokereirie kambeni ciao ũmũthĩ makĩamba hema kaunti-inĩ ya Kilifi na Taita Taveta. Makiria ikaria ya kaunti ici Atongoria ngwataniro ino nimokiriire munene wa watho Kĩara Kariuki uria maugite arahuthira wabici yake gutindikiriria watho wa kugiria umemerekia wa imwe kwa imwe wa maumirira ma githurano nginyagia kuri nyumba cia mohoro. Only the dark forces, the evil forces that are driving this kitendawili project are the same ones who are behind these faceless people who have made this law that everybody now is disowning. Inawezekanaje ati sheria ilitengenezwa ikaletwa bunge na hakuna mwenye anasema ati alitengeneza? Wanasema kwamba walipitisha kwa cabinet. Hiyo cabinet, Ruto anakaa kwa cabinet. Kama kungekuwa na mswada wa kuleta hiyo sheria kwa cabinet, si Ruto angeiona? So which cabinet was this? Raisi wetu tafadhali, hiyo sheria serikali yako inaleta ni sheria ya madikteta na udikteta. Atongoria aya nĩ mehĩtĩte gũkaregana na igeria o rĩothe rĩa kũhĩtũkia watho ũyũ ũrĩa ũgatemanio bunge-inĩ nĩ mũtongoria wa Rege Amos Kimunya. Hiyo mambo ya Attorney General kuandika sheria kwa bedroom yake apitishe mlango ya nyuma ati alete bunge, hiyo utakuja kupitisha kwa bunge peke yako. Hatupitishi. Hatuwezi tukakubali sheria ambayo inasema ma-TV isitangaze kura vile inakuja. Ningetaka kumwambia Attorney General na Matiang'i na Kibicho, it is not possible to force Raila Odinga on the people of Kenya. Haiwezekani, haiwezekani. Na ikiingia Senate, wetako hapo, nitakuwa your last line of defense. Haitapita. Muthenya wa ira muikarigiti wa kamiti ya IEBC Wafula Chebukati ni araugire hari bata kamiti ino ya beheo kanya ithorime watho uyu mbere ya hĩtũkĩtio nĩ bunge. Committee of Parliament will invite the IEBC to give views on the bill before it continues on the floor of the House. Na makienderia aikari ya kaunti cikioneki kiao, Atongoria nĩ meranire gũtuithania ndũgamano ya mĩgũnda ona njũkanĩro cia kĩndũrĩrĩ iria ciumagĩria kaunti-inĩ ici mahinda kwa mahinda. Ngiribotera Kameme TV rĩtwa rĩakwa nĩ Mwaura wa Ndung'u.